Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba Gitinyiro TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho cyane avugwa hakurya no hino ku isi. Uyu munsi rero tugiye guhera mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni inkuru itangaje cyane, ni inkuru breaking news igezweho muri aya masaha. Keir Starmer yamaze kwegura ku butegetsi. Abasesenguzi barimo baravuga ngo nta muntu wagerageje kugira nabi igihugu cy'u Rwanda ngo bimugwe neza. Nawe Felix Antoine Tshisekedi urabe wumva, nawe Neva urabe wumva, urabe urya uri menge. Abantu bati inkuru ya Keir Starmer irasa neza n'iya Felix Antoine Tshisekedi. Bati n'ibya Felix Antoine Tshisekedi nuko nguko bikwiye kurangira, ahubwo nuko abanyafurika bo batajya bemera naho uko yari ikwiye kurangira. Tugiye kugaruka kuri amwe mu mateka y'uyu mugabo Keir Starmer igihe yinjiriye mu butegetsi. Ni part 1 ariko part 2 turi buze kugaruka no ku mateka atangaje ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi tubihuza n'uyu Keir Starmer. Mu mateka y'igihugu cy'Ubwongereza hari abayobozi benshi bageze ku butegetsi nyuma y'urugendo rurerure, ariko bakaza kuva ku butegetsi, ndetse uko kuva ku butegetsi kwabo kugasiga byinshi cyane, kugasigwa bavugwa cyane mu mateka y'isi agiye atandukanye. Muri abo ngabo rero bagiye bava ku butegetsi mu buryo butangaje n'uyu Keir Starmer arimo. Yavutse ku wa 2 Nzeri 1962. Yavukiye mu muryango usanzwe. Se yakoraga akazi k'ubukanishi. Ntabwo yavukiye mu muryango ukize cyangwa uzwi muri politike, ahubwo yakuriye mu buzima busanzwe nk'ubw'abandi Bongereza benshi. Kuva akiri muto yageragezaga ubushake bwo kwiga no gukora cyane. Yize amategeko muri kaminuza ya Leeds, nyuma akomereza muri kaminuza ya Oxford, kaminuza ikomeye cyane ku isi y'abazima. Aho niho yatangiye kubakira izina nk'umuntu ushoboye gusesengura ndetse no kumva amategeko. Nyuma yo kurangiza amashuri, Keir Starmer yabaye umunyamategeko uzwi cyane. Yaburaniraga abantu mu bibazo by'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibindi bibazo bikomeye bijyanye n'amategeko. Uko imyaka yagendaga ishira indi kaza, izina rye ryakomeje kumenyekana kugeza ubwo mu mwaka w'ibihumbi 2008 yagizwe umuyobozi mukuru w'ubushinjacyaha bw'Ubwongereza. Uyu mwanya ni umwe mu myanya y'igihugu cy'Ubwongereza. Kubera ibikorwa byinshi yagiye akora ari muri uyu mwanya, yahawe izina ry'icyubahiro na Queen Elizabeth, ahabwa izina Sir, bituma n'uyu munsi amazina ye bongeraho Sir Keir Starmer. Ariko nubwo yagize kugera kure mu mategeko, icyo gihe ntiyari yakinjiye muri politike. Yinjiye muri politike mu mwaka wa 2025 ndetse yinjira mu ishyaka ryitwa Labour Party, maze atorerwa kuba umudepite. Mu gihe gito yatangiye kuzamuka vuba kubera ubushobozi bwe bwo kuvugira abantu ndetse n'ubusesenguzi mu bya politike. Mu mwaka wa 2020 yasimbuye Jama Carbon ku buyobozi bwa Labour. Icyo gihe ishyaka rye ryaratsinzwe cyane bikomeye mu matora yariho. Abantu baza no kuvuga ko bizagorana ko iri shaka ryongera kubyuka, ariko buhoro buhoro Starmer yatangiye kurigarura gahoro gahoro kugeza ryongeye kugera ku gasongero. Mu mwaka wa 2024 habaye amatora rusange. Ishaka rya Labour Party ryatsinze bikomeye, maze Keir Starmer aba minisitiri w'intebe musha w'igihugu cy'Ubwongereza. Abaturage benshi bamutora bamubonaga nk'umuntu ugiye kuzana
kubona impinduka nyuma y'imyaka myinshi y'ubutegetsi bw'abakonservateri. Ariko ibyo byiringiro ntibyatinze. Kimwe mu byemezo bya mbere yafashe ni uguhagarika gahunda yari yarashyizweho hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda yo kohereza bamwe basabaga ubuhungiro mu gihugu cy'Ubwongereza. Abo ngabo rero bagombaga kujya boherezwa mu Rwanda. Ayo niyo masezerano igihugu cy'Ubwongereza cyari cyaraserenye. Amaze kugera ku butegetsi ntiyatinjemo, yahise ahagarika amasezerano. Iyi gahunda yari yarashyigikiwe cyane n'abakonservateri, ariko itanavugwaho rumwe ndetse n'abantu bagiye batandukanye muri kiriya gihugu. Sitama yavuze ko iyo gahunda itari gutanga ibisubizo nyabyo ku kibazo cy'abimukira, ariko abatavuga rumwe nawe bavuze ko yari amaze gutesha agaciro amasezerano yari amaze igihe yubakwa kandi yaratwaye amafaranga menshi. Ku ruhande rw'u Rwanda habaye kutumvikana ku birebana n'ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano. Iki kibazo cyakomeje kuvugwa cyane mu itangazamakuru ndetse no muri politike mpuzamahanga. Ariko ikibazo gikomeye cyari imbere mu Bwongereza, ubukungu aho ibiciro bigiye bitandukanye byagiye bijya hejuru. Abaturage benshi maze ntibishimire uku kuzamuka kw'ibiciro ndetse n'impinduka bari barasezeranyijwe na Keir Starmer, ntibabashe kuzibona. Bimwe mu byatumye ibiciro bizamuka harimo intambara zigiye zitandukanye, harimo intambara y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine, byatumye ibiciro mu gihugu cy'Ubwongereza bigenda bizamuka ndetse ubuzima nabwo bukagenda buhenda mu buryo bugiye butandukanye. Mu gihe abaturage bari batishimiye ibingibi byose byabaga n'izamuka ry'ibiciro, hari undi munyapolitike witwa Nigel Farage yatangiye kwamamara cyane. Ishaka rye yashinze ishaka ryitwa Reform UK, ryakurikiranaga cyane ibikorwa bya Keir Starmer. Aho ngaho akaba ariho rishira imbaraga. Ryakururaga abantu benshi batari bake mu kwerekana imbaraga rifite hariya mu mashaka yandi yaragiye atandukanye. Iri shaka rero ryakomeje kunenga guverinoma ya Starmer ku kibazo cy'abimukira, umutekano ndetse n'ubukungu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byagiye biranga Keir Starmer, byatumye iri shaka ryitwa Reform UK, byatumye iri shaka ribona uko rigenda rinenga byinshi mu byakorwaga na Keir Starmer. Uko iminsi yagendaga ishira, ijwi rye ryarushagaho gukomera, maze bituma agirirwa icyizere gikomeye n'abaturage, ndetse Keir Starmer akomeza gutakarizwa icyizere n'abaturage. Mu UK ryakomezaga kugaragaza intege nke z'iri shaka rya Labour rya Starmer, niko hagati mu ishaka rya Labour ubwaryo abatari bake batangiye kutishimira uburyo Starmer yabayoboraga. Bamwe bavuga ko adafata imyanzuro ihamye, abandi bakavuga ko yahinduranyaga imyanzuro yafataga buri munsi mu byemezo yagendaga afata bigiye bitandukanye. Ibyo byose byaje kugaragara mu matora y'inzego z'ibanze, aho ishaka rye imyanya ryatsinzwe ryatakaje imyanya myinshi. Ku banyapolitike b'Ubwongereza, iyo utakaje ishaka ryawe ritakaje imyanya myinshi cyangwa se rigatsindwa mu matora nk'ayo, kiba ari ikimenyetso gikomeye cy'uko abaturage batakiri kumwe namwe. Abadepite benshi bo mu ishaka rya Starmer batangiye no kumwigomekaho. Bamwe basaba ko habaho impinduka mu buyobozi, kandi bavuga ko Starmer atagifite ubushobozi bwo gutsinda amatora azakurikiraho. Aha
aha niho ikibazo cy'ingenzi cyatangiriye. Mu Bwongereza minisitiri w'intebe ashobora kuba afite ubutegetsi ku mpapuro, ariko iyo atakaje icyizere cy'ishaka rye ubutegetsi bwe buba buri mu kaga. Starmer nawe yatangiye kubona inkunga yari afite mu badepite ndetse nabo mu ishaka rye itangiye gushira. Abasesenguzi benshi bavuga ko ikibazo cy'u Rwanda cyamwongereye igitutu ku ruhande rumwe rwa politike, ariko ko impamvu nyamukuru yamugejeje ku isenyuka rimugejeje ku kwegura ari ubukungu bwari bugoye kutishimirwa n'abaturage, izamuka rya Nigel Farage, gutsindwa amatora, icyizere mu badepite bo mu ishaka rye. Amaherezo nyuma y'igitutu gikomeye Keir Starmer yatangaje ko avuye ku buyobozi. Inkuru ye isigaye ari isomo rikomeye mu banyapolitike. Gutsinda amatora ni ikintu kimwe, ariko kugumana icyizere cy'abaturage nacyo ni ikindi gice gikomeye gishobora kugumisha ku butegetsi cyangwa bikagukura ku butegetsi. Iyo kimwe muri ibyo kibuze, n'umuyobozi wari ufite imbaraga ashobora kwisanga ageze ku iherezo rye ry'urugendo rwa politiki. Aha niho benshi bahera bavuga ko uyu Keir Starmer ari ikigereranyo cyiza cya perezida wa Felix Antoine Tshisekedi, nawe wo mu gihugu cya Kongo, nawe watakarijwe icyizere n'abaturage, bakavuga ko imbaraga zose yaba afite birangira n'ubundi avuye ku butegetsi. Gitinyiro TV igiye kubakorera patu yo kugereranya uyu Keir Starmer ndetse na perezida Felix Antoine Tshisekedi, nawe uri mu mazi abira wicereye intebe ishushe nk'uyu Keir Starmer. Abenshi bavuga ko nawe yarakwiye kwegura akava ku butegetsi ataruhanyije nk'uko Keir Starmer abivuze. Abandi bati igihugu cy'u Rwanda ntabwo cyisukirwa, kuko igitutu gikomeye cy'abimukira ndetse n'ikibazo cy'abimukira n'amafaranga menshi yashowe muri iyi gahunda y'abimukira byatumye nyuma yo kuva mu masezerano mu rubanza rwaburanywe ejo bundi Keir Starmer wakoze n'ibishoboka byose agatanga byinshi kugira ngo igihugu cy'u Rwanda ikize gutsinda uru rubanza. Keir Starmer rero yamaze kwegura nyuma y'igitutu cy'abanyapolitike bakomeye bo muri iki gihugu, bamubwira bati hoshi hoshi igenda. Uyu perezida Felix Antoine Tshisekedi we ni perezida ukomeje guhatiriza ngo arebe ko yatera kabiri, ariko benshi bakavuga bati yarakwiye kuberereka nawe akava ku butegetsi hakiri kare. Gitinyiro TV iracyakora n'ubundi bucukumbuzi bugiye butandukanye kugira ngo ijye ibaha amakuru yizewe kandi acukumbuye, amakuru muzi agendeye ku byo muba mwumvishe hirya no hino mu binyamakuru. Reba niba warakoze subscribe kugira ngo ujye ubana natwe kandi amakuru nk'aya ajye abasha kugera